musidɓe ono wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence ɗo ko kala ka wonti ɗo assalamu aleykum min salmini on teddungal hara musidɓe ko andintingol longiɗe wondi ɗo e sonnajo jiwo marɗo 18 ans ka meɗen moka bureau fen o sayɗo en hultita meɗen mo expliquande mappulde makko nde hara noon histoire makko no yurmi ko fota wona seeɗa ko andintingol on musidɓe aɗa wona kanko tumo sonnajo ɗo woni ko mappodi e ɗum ka meɗen mamuɗo hande juuɓe men ɓen no soñji ko mourade moƴƴuru way ko ɓuuri e maɓɓe kon ɓe keɓata waaju jiɗi walla kadi yara e sagata ɓen hande no soñjude juɓɓen heɓina ɓe akkitira ɓe ni soñjira ɓe lettira ɓe ko fota wona e seeɗa hara musidɓe ensemble on va écouter l'histoire de cette jeune fille et en même temps si on écoute son histoire je vous demande humblement on va tous se donner les mains pour essayer d'aider la femme pour essayer d'assister cette fille parce que tout simplement aujourd'hui elle se trouve dans le besoin. Ensemble, regardez d'abord l'état de son enfant. Son enfant souffre énormément. Bon, makono naoni malheureusement harai. Et puis nous wa ali jungo en même temps on akitino monebi. Woni no sabu nyang sabu bobo do yo odo jiwe baba makko radade mo inna o wonata ka mabbe tanke himo wondi e bom makko ko akitu bom makko so wala ka mabbe jonnon bom makko kadi ala e joge o wata bukade bom makko ka lawol akitira mo ni jonnon wala ka baba makko mo wondi e bobon ala ko hodi haray sinaɗum haray moka saare meɗen ma mu ɗo musidɓe eɗen torimo joni kanko juɗɓe ɓe fof pape eɗen jori juɗɓe ɓe fof mi suivre émission men on expliquant histoire makko parce que ça touche le cœur et wi meɗen ko kuttuɗo wonno wadde ensemble on va essayer de changer la vie de cette jeune dame mi chéri meɗen jeltina comment tina nonne ça va kono waɗi ko jokkodirnoɗo e sagata ori komi jokkodirɓe fiji ndara men heɓi o booba ɗam heɓi o booba ɓe ngaraɗima ko suudu ɗenni woni wonta ka suudu min miɗo mi e konake mi woni ha fami makko fof ko andi ɗum reeduɗo ɗarɗere ma noddimo noon o naɓɓanam baasi mi arti ɓa mi arti o naɓɓanam suudu komi woni e biro makko smati ɗum wuuri ɓe andi fiimi biro makko ƴetti charge o ɗaɓɓanna suudu mi loosi ɗum ɓe wonti ɗon ha ɓayda ko ɓattotoɗo heɓugol o yi avantir ko yawno avantir ɗon woni ha mi heɓi o boobo nene makko ko charge ɓe moƴƴam ɓanayami fen nene makko no ƴetti charge boobo o artoy ɗo kadi min ɗan nen makko yettike mo joni mi heɓi yo walla joni charge bobo on nene makko awa probléme wala ɗon kaɗo charge fi bobo han seeɗa o wakkiti fi charge bobo mi yi konaki won ɗon bobo nawni mi noddimo ka téléphone min di joni bobo sella yo walla mi heɓa mbuuɗi mi naɓa bobo ka laftane o yettila o wala mbuuɗi min alam buuɗo ni hi alam min ndewa probléme ɗay nawnarnen ɗuuɗi e ɓanndu bobo mi nodditoymo kadi toujours kadi ko haala goo tan woni gooto mi déplace konakiri mi ari min joni min fotti ka laawol ɓe ngari mi fotti ka laawol ƴetti bobo mi jonditimo min joni ɗo bobo ma bobo sella jogo bobo ƴetti bobo ngo naɓɓi bobo ka jaaja makko ɓe yetti bimi ɓe ɗaɓɓani bobo lekki mi yaani bobo ɓami yani bobon pati makko ni omi hettata bobon ɓami jonditiɓe bobon ɓe ɗeti bobon ɓe jonditima mi arde bobon ko toujours ɓenga jaɓani mi wontida e bobon ka suudu ono nene sagata o feƴƴini suumare joni noon ɓa nene sagata o feƴƴini mi yetuɓangol ɓenga nda womi naata ka suudu ɗa wonde e bobon yani imam e tuulir ɓenga o ɓe jaɓi o ɓe nani ɓe jaɓi probléme ala kono bobo naata ka suudu mi fankimi seni ɗum ɓe ni jiwo joni kono miijira min min ko ɓe hayke alan ɗo mi kam mi haykata wiɗɗamo nokku ala komi taɓa wiɗɗamo ɗum ɓe nda probléme ala mi detti bobo mi wontude e bobon joni toujours an jokki tun tuubangol ɓe mi ƴetti bobo mi natti kadi frente mi jonditiɓe ɓe gayni wo somi natte bobo somi wonda e maɓɓe mi natte e bobo ka maɓɓe ɗin ni awa mi ƴetti bobo mi natti
amina ti bobo mi an wondi do me hori suma e hando mai waxi onji ko mi ata ko wada bobo ta welala bobo kaka mi ani bobo yenta e bobo badu makko foko be ideti bobo mi sadi nen makko to soko iwi kama ga boutique mabbe dai be jatti satade dengi juulia e yenni la e yesse mi be no fo fanki mi jaba ko don be woli be nyer milan be yenni la fi bobo hettuno non bobo hettuno bobo eti bobo joɗini mo ɗon ɓeylan joni mi ƴetti bobo mi natta min mi ala dettude bobo ɓanayne jaɓodiri bobo min ko min e bintu baylo jaɓodiri bobo min mi ɗettata bobo bintu baylo anda ko bintu baylo waylan jontude bobo na ono ɗum ɓenno mi ɗette bobo so mi ɗettal bobo masibo waɗa min mi ala mo memu hawra wondude ɗon e jiwo go jaja tumin natamo on ɗo inni memna yam bobo ma woɓɓe heɓata hayka yam bobo min probléme ƴetti bobo yo ndema weti bimi be notu be no mi yani bobo deni mi yani bobo kasudo en min na kasudo mi yani bobo be ka sef test be ka sef quartier be halan sef quartier be ka police be wuli ka police o mi mu joy bobo din di jon ba be ka sef quartier hala me ga na kasudo me ko saria to do me mari hala ko mi be no problem ila ɗum mi yiyaade min noon kono waɗi bobo ni bobo on sella mi noddi be makko illa o ala dépense de bobo be makko o ala la dépense ɗen joni o jeeya bobo hannde kadi wona kanko jee bobo kanko ni ɗum gorko indi wona kanko jee bobo jaade makko kadi indi woko hannde kadi na kamɓe jee bobo woɓe di juuɗe mum hannde woɓe jeeya bobo nokko hannde kadi mimi awa mi jeli probléme kala wawade ko mi heɓi mi dankata ɗon noon kono dankotoɗa ko ɗum addu maga ko ɗum falami e wallitoma kono wallitoɗa mi hewtata kam mawo ɓeya mi wondida e bobo joni komin yawmin tubana baben ma ɓe jaɓa mi naatida e bobo ko suudu no tangini noon somi yeɓen tubani ben ma ɓe jaɓay fi bobo ɓe jaɓata ɗanami fi joni noon kono no watta kono no joni fi bobo ma ɓayli ala ko hay kawo bobo ka ala komi hayka bobo ala komi naɓa bobo ala kono wonno golle ma ko kuti ha kitino ɗum ɗon mi hakkiti komi yeɓono mi ala kon mi ala yaare konto biro ma birano kono hakkil yaɓidi woni e ben ma ɓe seedu few ɓe jombiɗa nokku go a chéri mi ari konda wadde hoorema gari son jam wonda wadde hoorema joni noon bom ma gila wona woni ɗo yegalab tan haade donc il faut d'abord dans l'urgence na bobon tagorat tan musidɓe ono wonɓe suivi d' assistance humanitaire d' urgence ɗo kala ko wonti ɗon assalamu aleykum mi salmini hoore teddugal haray ko annitingol on pigidi wela fina récitation o jooɗoɗe no yurmin wurade moƴƴiru haray partageons ensemble la vidéo ça va non seulement conseiller certaines filles et surtout kadi naɓe bob makkon dans l'urgence à l'hôpital c'est la première des choses qu'il faut faire d'abord bobo ñaami gila bimbi ko kafe o yaani gila bimbi woni 15 heures kafe o yaani vas-y donne-moi ça moi je veux mettre déjà mis au niveau au dira tapana bon par contre à ça nanda ko gon kala tan mais menen mi wata yorno parce que ngam déjà men ala ko me werna ma ko ala suudi mais men hala action sociale on men daras e wato to amen me yamen tuba na babe ma men daras e jaba e wonti dara e bobo so be jaba le ra ko kima pide me wawete non naadu go salon wada couture ma kono hay o ko be joddo ni amos ko si partenaire e walli me hebani ma machine wawe waddi dum dai no wonna sen de dande wala. Mesdames, Messieurs, voilà un peu le rôle de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Ouais, t'as pas ni bon ça, c'est ça. Ndo, kofi ya dan ko bomma. Dirmina bomma. Ndi am wadi am sonni bomma termos. Parce que odo bobo, odo ko innocent joni. Fami.
oɗo hunde anda ko jokkuɗa agne be makko joni be nay bobo no fala pas pom moi même je vais mettre ça pour toi